أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطر صدقة سي فطر معنى فطر عندنا معلوم أف صدقة أف تشتكي داينش فقير رجل فطر تيغوتن سبب إنسان يعني مها رمضان روجي ديره وإندي روجا عيدة فطرة وروجا عيدة يعني شبا عيدة إبارة عيدة جبكسر إنسان واجبه إندي ناوي فطر دانينه çünkü بفطار را أف صدقة كسر إنسان واجب دبج بروي ناوي فطر صدقة سيدانينه. سيدا حياة كنجي مرت كربده؟ فطر يعني روجا إبارة عيدة كروج شا آوا الصحوة كوي شاخي واجب له وروجا عيدة حتى إبارة الوجوب يعني سر إنسان دوام بك روجا عيدة إنسان تأخير بك بمعزلة بجناكار دبا جرى تأخير نكده كي تأخير بك ندى حتى كم يبيج سر واجبه جرى بده حتى كبمرجي ندى يعني وقت زكاة الاستيلاء واجبه جرى جمالي بيدار خستن. مرف ددكي سيدا؟ فطر معلوم تي دانيش فقيرة فطر سببك أف زكاة فطرة تي داين معلوم پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني واجب كيد آيات دا وجد بني عموما زكاة دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس والطعمة للمساكين. پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي أف زكاة فطرة يعني صدقة داينا فطرة أفيا temizliği, pakıcıya insanı rojira. Malum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki roji bigre. O mesela devi xo haramiyane ke, ve azayı bedena xo haramiyane ke, Xuda günahı affud ke ve kunuş diya xudu velde. İcat sona Ramazan da Xuda Azze ve Celle ev sadaka fıtrı vacib kiliye bu xatirê ku insan günah ki çeyid ve malum her insan ne kadar zamanı muhafaza ke, boyu xo cahve xo van azayı muhafaza ke İlla pey günah çeydibin. Hatta da hadis ki de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibi yeki ki van a'zay xuş haramiya muhafaza neke ihtiyacı Xuda peytine ki mida xuş xornuş ve xorneci yani bir çiğdele ti. Malum mezhebi İmam-ı Ahmed bin Hanbel dibi roki duru merkara bide beri iyiydi. Lakin mezhebi İmam-ı Şafii van İmam Edrin dibi merkari Ramazan'da hatta İmam-ı Hanifi dibi beri Ramazan'ı merkara bide. Elhasıl yani hey vacib nebiye tabi ibare ile vacibe vakti ruç kaba ama beri vil gül meze İmam-ı Şafii'in ki İmam Edini sere Ramazan cemaat Ramazan meruf garabede. Fitre çıkası seyda? Fitre ma'lum miqdarı fitre zamanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çar kul. Çar kul ya gelnim ya ce ya hurme ya mevuj ya mesela ev çortan ku em divijin hatta mesela inki kısmı van tiştek kudubun hu çar kılmadığını. Ama da hinki zamanda fıtır da gişliydi ve zamanki Muaviye vakta hilafet mesela beni emrivi da yer Şam'eti Mekke-i Mükerreme de be gelim ana bahaviye zamanı beri de mesela çar kılmada ana gelim kıymeta kılm ki gelim ve dük kılm hurmaya em dük kılm gelim jibidin kafit kecber hurma var. Malum ve çakı gelim jibu xatık pır kıymetli diye. Kılm ki gelim belki çen kılm hurma çen kıl mevuj daha mevuje hışk. İro malum eğer ki hesap kılın ya çar kıl hurma hesap kıl. Hurma mesela çar kıl hurma en az 1 kilo nezid kilo nivaya. Kilo hurma ana en hurma normal ve 8 milyon 10 milyon hatta 10 milyon hatta ziyade hene. Mevuj hat kaza kilo mevuje baş mesela 10 milyon 9 milyon. Emilgori gelim hesap kılın gelim iro para erzamiye. Tarih haber eden millet mesela gelim de çar kıl gelim mesela belki bedeh kıl hurmaya mevzu. Cibelvi havayı dibe hatta gelim ziyadetir bahat bu işe kıtlık çeydi bu halay çeydi bu hatta tanin dük kılma. Hatta mesela zamanı Muaviye ko sagu ashabiyede med dük kıl gelim de vakta per erzan bu. O tiştedi mevzu hurma sevde çar kılmalı da. Hatta ki ashabiyede med çara kemtirne ki lakin iro mesela ev nüksaniye kut kebar rojiye mesela desti insan çavi insan goyi insan mesela tiştek bir şehvet ahı ki nezari haram çeydibin bu xatıya qapat kırna van nüksaniye lazım insan ki fedakariye bike yani en hindik bir nazaram ki ana mesela devleti diyaneti mesela 8 milyoni vidaniye ev ya en yani evka hindike
sınırı hindike daha bir de pazar ve bisti bile insanı zengin ve çıkazıyetir bir de yani ev yakınca kadar ve tavahu hayrun lekum ve zeyde beden tatavva gönüllü olarak ve bizim fakir ecvara daha hayır.